Wirigiro bwakwa murithiri wa Meru Tv ntuko yaku nitite na mbere kwagira reke nkogwati ogeni kiri NTETO chetu na njira inkinyaniru ni ukambita Kathure wa MBURUGU. Tukiambiria ni gutuika kuroba njuri ncheke kumantere chia tigania na igembe ni bagwatanirite raraba guchemanirite rutererwa mokoiro mwankene joante ntura ichichio ijire na moroto jo kuthiria wamba bwandethia bura butuikite kinyamaro kwa kagita gakanene bakiaria bugite ti wamba bwandethia ke bategerete kuthiria kinyamba bara batuikite bakuthangikia atori baria bayaga bikibiki chianto na kinyanto barabera kwani bathukagia anto anabanto bange ni amantu jaraba bangete kuthiria antora ichichio ijire bakiugani bagerete kuririra thirikari kuthiria wamba bwandithia ende gote umi bonete kumane na thirikari ichi arabo ugite na ndini bamwite kugwata na njira nikenda kurekia unto bobo arara na ndeba ugite batithithia bakathithia unto bobo batena kiao kinya kwethurani mwana wao kana mto wa kumaome ugwatikanite na ekarikaria wamba bobo bakethirwo bakirikane nawe gukurukira unto ire bwao maruare ntura wethaira arena usiano ayo mu biachara anaye muri bya batwe ake akwethera nako yakaugana na mbaba bobothe bantu tia tobalani toba ithio wamuna gere utwaithia na tokorombe kinya ngai atwitikirie era bantu yona kane yume kitithiri orende thai ture ira cionthe twithitie nirikiti kuonekana bukarigana yari chocho bako yakwa ile kuya ngombe chietu tutekwena kuwa bra baiterwa na ngambe teru togremene ituko meko ya antu bakinya thirikari ne bakawatana namba na tukulani babothe na bakona bongwa kuira baweta waka manyumba na mbea chietu changa chietu ana batua arenke batikona ngombe kamero kana bure kore ntiwetikia kuri mwamba umba kuma thamburu atina mugira wa omonia wo twetera gutugethera antu akunira antu bau ni batukulani baraba bakumita kiramba bau kuri naroi baraba turukite kuthukia na bantu bona mono muntu athoma bwa ya kuruka ba mwangaratania na mitheya na majini tukulani tutalani bonde tukuruma bonde na ngere tugitia na ngere jamana yue thatu kuma kirejo tugethora turi mutuati tuite kuithia naraga mweline no ntuina ngombe changa miseito ikathira kabisa othe muntu rara nyamuchi turi njurie ncheke tukarona mwinyangia wenthe arwethro imumiru arwethro imuturukana arwethro imuborona kana muthamburu ka muchumari tukanga michabonde tuibathira cha tukitha cha bonde tuithie kinyamba ba bikibiki baraba kuraria antu batemami mwanga batwe ko kaura bikibiki njaru tokathia to no mwanga muchie baraba wetha bakalula ithaka bya antu kwa landi obisi na landi ukethera munda wara munda no thimite munda yaku wikaiya nona ukethera isiro yandiki mapune tukwithia antu bau kwa njurie njeke obalani batwe thai eni mwanka yoembe na tiania ni otore katokwenda tulokele mwambambi mwanka muthia batwe njurie nchekerero na mbabo nyoro umete ntore na ciao Meru yetu aratwererwe twainyo na inya twitane itwaetanireo turaria na ngai yetu nambi ende katokua mwambi uraringanire nyambene wombi athurana kinya waro yangerei bango yueto kwenelete na yuo tutirathiria mwanga tutirakinya kamweli-ini no tukaingembe evia tutaba evia tukaivia ngerei sili kabase ndomuru mwanga tuthiulunke mbere onthe antu betu bara bakoma baikire antu bau batuna to baromba neteyo aria na betu bwale tukinya mwisho ibairire bachoke ke batu batubuthambe nekenda tumboka le bieto into bieto utatweka antu baba utwandi wo bara twinabo o akare ya ke batu tamutia ke bakene ai kwali vathie te mwata acha manena kinya etilie ke te molinga kwa Nabwa kariba mumui kuma wadi ya Kianjai gicigo mbunge kia Tigania West ni bachumerite kumeneria bonene MCA wao Kena Ibae wamwe na mbunge wao John Mutunga ni wagibwa maendeleo matorene bakiaria nkurukini baithukirite bonene mbunge wa Ekuru kaunti ya Meru Karambu Kailemia ni kuremwa kuingia wirane bwawe kiribo Marito moria rukonga nini chama ni wekundi kia irimbara moiserop erobunguru tukulalamika sana ke thirikari ya Kenya ukulugera ke proposal twandike ke ikundi kulugera proposal mbwa uinyanya kumage national government ke county twege kinya ko imenire lakini utibe tomba kuona china ngulugera meri oe nana eruare
atutokinya itaringe nde tugaraga twana twa tutani thirikari atutokaga tute na mtoto sulika na mbere na kuri turinga nteko ya komani mbi tomiko da okario mbedande SNDP kinyo mwezi wa mutunga members be kundike ndia na member 136 bawe kanja bambe kanyete ne no ntu professor ndanenga kwa mwezi mutunga tyo mtori sebu odi tebo no nande idinene batwe katoka ile boto akanya ndo imani thirikari to sulikira ke county government tweko nenga na proposal kwa ngabana gwira akona to ane ngwe atukudurerwe na tuwete mbere na manto yange na yaye ondi akatwakire proposal members kaba mbura bembira ntaginyete lo ine bobo gwira nende antoa to yaga thirikari to na imani ne otwe ne ondo bakore to ijola ko ndene kona boya arete ko watu ko to ginkolo ko ngero onto barabara yongo tie yo tue onto barabara janto bango ile mio to telemiri barabara wachibonea to ya gura to manga to akamata chibona etura ata kundumianto lo ine bobo na bonkuwa chibo weto atenjere hukuma kote mara mukuma to atura ko anjera lakini nteko meageza atrika ina euro kinyaru to mba kweza kero pengine taruto naambiwa kwa barabara huko ni sawa lakini hakuna barabara tumelimiwa hakuna maji sisi ni kama watu wa hiyo kwa serikali ya Kenya. Sasa nashindwa, naomba Ruto aambiwe akiwa huko. Sisi hapa watu wako watusuliki, na niliambia mwezi wa mutunga hii shinda hako naye hao watu wako mashinani ni kama haya na sisi. Sasa sisi tutaungana na wale wachache wale wana nguvu wanatembelea sisi kwa vikundi. Atipo tokaringa akura muntu kombo kinyako lo ine bobo were muntu ko yakona mauro no to asulika ye kuringa kabla nende na rere na to bakore mono ngate oni kuwa na kura baramu kaila mia ngaro ngora kwandika to kwandika chaki ndeko me chaki ka ina ya itereta ire momoi nambia ija thirikari lo ine buo nende yakakora ida tongora ba ikundi to ito to nanga to tate basi nende watu imani na to tukadira imani nambi tebo brogere ingena chuni gutwika tongeria mbae kuroni borite thirikari kubekere okaria enderea bare taunine kuiringira ndebe kampenine kana mantune jake siasa kiri kithurano tuthengerete kimwaka cha 2027 bakiaria bugete wongere kubwandoa nibotumite na bwabekere ogwa bare mogwa baingi bare magwitonithia siasene untu botumite kurba baingi baigwa batina inya ya kwethura bagite na mbere na kuiringira ndebe kana kuringa siasa barite bobo kirege karokia ekororoterero Nairobi orokumenyekana ta Gladys Boss Sholei augete kurba baingi bare migutonya siasene ni kumania na ndarikiro ya kora kana mono bakumenyekana ta guns ekaroge kini kiuritie koruko kwa tambaru wamone kurubare bakaraga kana bare na mawathe kuigwa bagito ni thiotongeriene kenda kunganania inya ya mwekoro siasene na otongeriene mwende olibuni nacho. There are many women who are capable of being a better and 10 times better politician than me. But the only thing that stops them is they're scared of the violence. They are scared of the scrutiny. They are scared of their private lives being left open. They are worried about the names they call you. You know, have you ever discovered something when they want to attack a woman and like they will always say, they'll say she's a prostitute, you're sleeping around. Then they will say that you're a drunkard. They will always look for those things, but they don't mention men in the same light. Women deal with issues. Men deal with egos. Let me apologize for the men in the house. Isn't that true? You know, when the women face the issue and say, okay, can we talk about this issue? We need to help encourage more women to be able to have mobility and to be able to move forward. Not allow people to treat you like that. Because the moment we encourage it, they are actually perpetuating the narrative that we are nothing other than our bodies or how we look. Because I don't think anyone would tell a man to shake their hips. You know, would you do that? No. So why do they do that to us? Because today I stand here carrying another identity. And I'm so grateful to have seen quite a number of people with disabilities. This identity usually is invisible in conversations about leadership and empowerment. And while women across Africa fight for space in leadership
women with disabilities have to fight twice as hard. We fight so hard and twice as much, sometimes just to be recognized as mothers, as professionals, or as leaders. We bring together women and allies from Africa who believe that the future of our continent will be shaped by leadership, innovation, resilience, and collective action of African women. We wakili Mokaria Muriungi orokoromba gite kia Southimenti ta mubunge wanaona chumirite na kugagaikia mubunge wa kishigo mbunge kiu Daktari Shadrack Mwiti kotini arega gukinyaniria wirane bwawe bureki ekirire kiriakari bokuga kabekira roje akiuga ugite obishi ya mujumbe ujo netiria kariba bambecha ya kurekeria roje na oni untu butakinyaniria na monkanande Jeff gituma ke enacho nyuma ya kariba Southimenti kwithira bagiteta na kumeneria bunene mujumbe wa Southimenti ndene kwa ndene nikira bakuga nibetirwe mbesa kathumba nikenda bagekirwa ruje ni obisi ya mujumbe ujo untu butakinyanira na NTETO ici ni cikinyite methene Mokaria Muriungi mutongeria na wokuromba gitikia mujumbe aja Southimenti nembithire twankithiuruka Southimenti muno na kariba Southimenti muno ba kuma egoji kweja bogeta na kweja mongan kwene bedre to be complaina ati ofisi ya mjumbe wetu kwimbeche collectire che kuleta roje kibo through the water projects anto bachanga differently kwebo bachanga 1500 kwebo bachanga 3000 kwebange bachanga 2000 up to now anto bara bakalete bena hope that bakalete roje as it was promised monkada ai anto bonde batara letro roje onarande ati reiba bedre to be mburaya I take action did no ateke na tumba kudura bakwana mbeche chao kana roji rokuleto monkada ai mujumbe wetu roiku edre to agikana kyugo timbeche cha correctoni ubichiewe oraz anto benenya banking slip bambonetio banking slip ira bambanka chona mbeche bank nera nandi Mokaria Muriungi ugite agetiria kariba mbecha kiri mujumbe okagita kaka Daktari Mwiti so oni ndetikiririe kubetiria mbecha yu andauga either mujumbe etikire guchokia mbecha yu voluntarily kana batu twete bank twete court twete mbecha yu through a court order na ite siasa nkulinga bichire collect almost over 30 million na that over 30 million ile collect imbeja chirumba kwetho nya chiongo chiambite kuthithia nya process ile surveying kenda tumena ara project ile charoji gwetera so ite siasa tukulinga ene ara tongeria beja baka take advantage ya yanto na baka jukia mbecha chiao to the disadvantage na nya jukite mbecha ira welera gwiti 1500 na ngirida tu ethiuroka na kaire kona na kunenkana antu magana jairi so ona ya mredi de wakiri kuferega mbali kotini no tikyo nkaria so inkwira water projects chetu chonda na rire ketha mbeja chenu chajukirwe no nothing has been done on it visit our offices pwejo bichine chetu ara na list ya members barabonde bachangire ni mbecha ngana bachangire onde wakiri Mokaria Muriungi nkabwetiria mbecha ira through a court order kana mujumbe wetu etikiria chokeria ntu bara mbechira willingly ni ara kirikiria ugite ontu bubo nande boguchwira kioto akariba Southimenti bukethira na bubugikirwa siasa ni kenda mwingi bakona kioto kiao ite campaign tukulinga na ti siasa this is reality no mbechiri cha collector and everyone knows mbechiri cha collector so it is the high time to hold our leaders responsible so I will be doing oversight kimantuja kimujumbe wetu no tuambechira collector na up to now kada atitikira guchokia mbeche na lete project chandujira a support rentu otherwise mbeche imbite diochite through a kotonda na ti siasa tukulinga thai ni accountability utumba kuthwa no etiria ntu mbecha no tukuthithia manzaro jara wa promise tokathithia so this is a notice served ira mbeche ichoke kana tugetia mbecha chetu kotini kiripotera Meru TV mbita Jeff wagitumam
Hau ni otu gwikira gatanta kiri NTETO chetu itana mbere na kurumira NTETO cha Meru TV wamwe na kuthikiria mutambo juju Meru TV na kututegera ni kwithirwa nyuma ya NTETO tukethira tugekuretera mubango jiro jukethwa jukithingatira jotetemesha jugutigira gwa murethiri wa Meru TV akomba kwithirwa gikenera ni twari ta chincheni KATHURE wa MBURUGU ngakwendera kagita gakega.